Uyu munsi turagaruka ku nkuru idasanzwe iri kuvugwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ni inkuru ivuga ku buryo Donald Trump yakuwe muri Turukiya mu ibanga rikomeye cyane nyuma y'inzego z'umutekano za Amerika zibonye amakuru y'uko hashobora kuba hari threat ikomeye ku buzima bwe. Ikintu cyatangaje abantu si uko Trump yari afite ubwoba cyangwa se ngo abe yaratewe. Oya, ahubwo icyatangaje abantu ni operasiyo idasanzwe yakozwe kugira ngo aho perezida wa Amerika ari hatamenyekana na buri umwe wese. Nyuma yari amaze kwitabira inama ya NATO yabereye muri Ankara muri Turukiya, abantu benshi bari biteze ko perezida wa Amerika agaruka mu ndege izwi nka Air Force One yasanzwe agendamo. Ariko ibintu byari bitandukanye cyane nuko abantu babitekerezaga. Raporo nshya zigaragaza ko Donald Trump yavuye kuri Air Force One mu buryo bw'ibanga yimurirwa mu ndege ya gisirikare ntoya, mu gihe Air Force One yo yakomeje gukora nk'aho ariyo Trump arimo, mbese kuyobya uburari. Kandi igitangaje kurushaho nuko Trump ngo yimuriwe hagati y'indege akoreshejwe catering truck, ikamyo isanzwe itwara ibiribwa ndetse n'ibikoresho ku ndege. Kuki Secret Services abashinzwe umutekano we yakoze ibi bintu nk'ibi? Ni iyihe threat yari yabonetse? Ibyo ni byo kwibaza. Kandi ni gute itsinda ririnda perezida wa Amerika rishobora gutegura operasiyo nk'iyi mu gihe gito cyane, mu kanya nk'ako guhumbya? Uyu munsi turabisesengura cyangwa se tugiye kubirebera hamwe. Mbere yo kuvuga kuri operasiyo ubwayo, reka tubanze dusobanukirwe aho byose byatangiriye. Donald Trump yari muri Ankara muri Turukiya aho yari yitabiriye inama ya NATO. Nyuma y'inama gahunda yari isanzwe ari uko perezida yakomeza urugendo rwe nk'ibisanzwe akoresheje indege ya perezida Air Force One. Air Force One si indege isanzwe nk'uko abantu benshi babyiyumvisha. Iyo perezida wa Amerika ayirimo iba ifite uburyo bwihariye bwo gutumanaho, umutekano ukomeye ndetse n'abakozi benshi bashinzwe kurinda perezida no kumufasha mu gihe cy'urugendo. Niyo mpamvu iyo perezida agiye mu mahanga, gahunda yo kumusubiza muri Amerika itegurwa mbere cyane. Ariko kuri iyi nshuro ibintu byarahindutse cyane, ntibyagenze nk'uko byari bisanzwe bigenda. Raporo zatangajwe na Washington Post na Reuters ndetse na AP zivuga ko hari amakuru y'iperereza kuri threat y'ubuzima bwa Trump yari ifitanye isano na Iran. Ntabwo bivuze ko Iran yemejwe ku mugaragaro nk'uwateguye ibi gitero simusiga, ahubwo nuko inzego za Amerika zari zigifite amakuru yafataga nk'akomeye cyane bihagije kugira ngo zihindure gahunda ya perezida Donald Trump. Kandi aha niho Secret Services yinjiye mu bikorwa bikomeye cyane. Trump ubwe yaje kuvuga ko Secret Services ndetse n'abasirikare aribo bamugiriye inama yo kuva muri Air Force One akajya mu yindi ndege. Yavuze ko akora ibyo inzego zimurinda zimubwiye gukora ndetse agendera kuri order zabo. Abantu benshi bumva izina Secret Services bagatekereza gusa ko ari abantu bambaye amakote gusa bahagaze hafi ya perezida, ariko akazi kabo karenze kure ibyo wowe wibwira. Secret Services ishinzwe kurinda perezida ndetse na vice president ndetse n'abandi bantu runaka barindwa na leta ya Amerika. Iyo perezida ari mu rugendo, ibikorwa by'umutekano bitangira mbere y'uko perezida ahagera. Inzego z'umutekano zigenzura aho azagera, imihanda azanyuramo, inyubako azinjiramo, ikibuga cy'indege ndetse n'ahantu hose hashobora gutera ikibazo bahagera mbere. Kandi iyo hari threat nshya cyangwa se kugabwaho igitero gishya, gahunda ishobora guhinduka mu kanya gato nk'ako guhumbya kuruta uko abantu babyibaza. Icyabereye muri Turukiya ni urugero rukomeye cyane rw'uburyo gahunda ya perezida ishobora guhinduka kubera amakuru y'iperereza baba bakiriye mbere.
noneho tugeze ku gice gishimishije cyane cyo kwibaza. Air Force One yakomeje kugaragara indege Trump yari gukoresha nk'ibisanzwe, ariko Trump yari amaze gukurwa kuri iyo ndege. Ibi byari uburyo deception cyangwa se ukuvuga kuyobya umuntu wese washoboraga kuba ashaka kumenya aho perezida ari. Iyo umuntu akurikirana indege ya perezida kandi akabona Air Force One ihagurutse, ashobora gutekereza ko perezida ari muri iyo ndege, ariko kuri iyi nshuro Trump yari mu yindi ndege. AP yemeje ko Air Force One yakoreshejwe nk'igice cy'iyo deception operation, mu gihe Trump yaburiwe yimuriwe mu yindi ndege yindi y'abantu batazi. Aha niho operation irushaho gutera amatsiko. Trump ntiyavuye mu ndege ngo agaragare imbere y'abantu benshi. Raporo zivuga ko yakoreshejwe catering truck. Catering truck ikaba ikamyo ishinzwe kwimura imizigo nk'uko nabibabwiye ku kibuga cy'indege. Catering truck ni ikamyo ikoreshwa cyane mu bibuga by'indege ibyo ari byo byose ku isi, mu gutwara ibiribwa ndetse n'ibikoresho bijyanye n'indege. Iyo kamyo yari hafi y'indege. Trump yinjijwe muri iyo nzira kugira ngo yimurwe hagati y'indege mu buryo butamenyekanye. Wall Street Journal ndetse na Washington Post byatangaje ko Trump yajyanwe kuri iyo ndege ya gisirikare muri ubwo buryo. Tekereza uko ibintu byari bimeze. Abantu bashobora kuba bareba Air Force One, ariko bayobeje uburari mu buryo bwihuse cyane. Abanyamakuru bari bategereje amakuru. Abakozi bamwe bashobora kuba batekereza ko perezida ari mu ndege zisanzwe, ariko perezida ubwe yari yamaze kwimurwa ahandi. Trump yahise ashyirwa mu ndege ya gisirikare yo mu bwoko bwa C-32A. Iyi ndege ni ntoya cyane kurusha Air Force One kandi ikoreshwa n'ubuyobozi bwa Amerika mu ngendo z'abayobozi bakuru. Icyari gikomeye cyane kuri iyi operasiyo ni uko abantu batari bazi ko Trump ari iyo ndege arimo. Air Force One yari ikomeje gukora nk'igikoresho cyo kuyobya abantu. Ni ukuvuga ko gahunda yari iyo gutuma ushobora kuba ufite umugambi wo kumenya aho Trump ari, abona amakuru ayobya. Nicyo cyari kigamijwe. Igisubizo nyamukuru ni kimwe: kugora umuntu ushobora kuba ashaka kwibasira perezida kumenya ahari, kumucanganyikisha nk'uko abanyarwanda babivuga. Iyo perezida agiye mu ndege izwi kandi abantu bakamenya neza ko ariyo arimo, uwashaka kumugirira nabi aba afite amakuru menshi. Ariko iyo uhinduye gahunda ku munota wa nyuma, ugakoresha indi ndege, ugahindura uburyo bwo kuva ku ndege imwe ijya ku yindi, kandi ugakomeza indege ya mbere nk'aho perezida ayirimo, wawongereye urujijo ku bagukurikira cyangwa se abashaka kukugirira nabi. Ni uburyo bwo kugabanya amahirwe y'umuntu ushobora kuba ashaka gukurikirana perezida wa repubulika. Hari ikintu cyateye impaka kuri benshi cyane. Niba Air Force One yari ikoreshwa nka decoy, abantu bari bayirimo bari bashobora kuba bari mu kaga. Air Force One ntabwo iba irimo perezida gusa wa Amerika. Hari abakozi, hari abanyamakuru n'abandi bantu bajyana na perezida mu rugendo n'abashinzwe umutekano we. Niyo mpamvu bamwe batangiye kwibaza bati, ese kurinda perezida hakoreshejwe indege ya decoy bishobora gushyira abandi mu bantu mu kaga? Iki kibazo cyavuzwe mu biganiro by'abanyamakuru nyuma ya operasiyo imenyekanye. Donald Trump yaje kuvuga kuri iyo operasiyo. Yemeje ko Secret Services ndetse n'abasirikare bari bamubwiye ko agomba gukoresha indi ndege kubera threat ya Iran. Kubigendanye nuko bakekaga ko abanya-Iran bashobora kumugabaho igitero gitunguranye. Trump yavuze ko we akurikiza inama z'abamurinda, ariko yavuze ikindi kintu gitangaje cyane. Yavuze ko yatekerezaga ko indege ntoya yari arimo ishobora kuba yari mu kaga gakomeye kurusha Air Force One, kandi bose ko bari babyiteze. Impamvu nuko umuntu washakaga gutera Trump yashoboraga gutekereza ko ari muri Air Force One, ariko mu by'ukuri yari ari mu yindi ndege. Reuters yatangaje aya magambo ya Trump
ku itariki 12 Kanama 2026. Kuva amakuru y'iyo operasiyo yatangira gusohoka, Iran yabaye hagati mu nkuru. Abenshi bibaza ko ari Iran nk'uko byaketswe. Raporo zivuga ko threat yari ishingiye ku makuru y'iperereza yerekanaga ko hari umugambi wo kwibasira Trump wari ufitanye isano na Iran. Ariko tugomba kubivuga neza, ntabwo ari uko Trump yarashwe na Iran, ntabwo ari uko igitero cyabaye, ahubwo nuko inzego z'umutekano zari zifite amakuru cyangwa se zari zamaze kuyakabuta yuko hashobora kuba hari igitero simusiga, maze zigafata ingamba zo kurinda perezida wabo muri ubwo buryo. Ibi ni ingenzi cyane kuko amakuru nk'aya ashobora gutuma abantu batekereza ko hari igitero cyabaye nyamara atari uko bimeze. Nubwo ibisobanuro byose bya operasiyo bitangajwe ku mugaragaro uko byagenze, bishobora gusobanurwa mu bundi buryo. Intambwe ya mbere, inzego z'iperereza zabonye threat, ndetse intambwe ya kabiri iba secret services n'abasirikare basuzumye uburyo bwiza bwo gukura perezida muri Turkiya. Intambwe ya gatatu yabaye gahunda yo gukoresha indege isanzwe yahinduwe. Intambwe ya kane yabaye Air Force One yakomeje gukoreshwa mu buryo bwashoboraga kuyobya abashaka kumenya aho perezida ari. Intambwe ya gatanu, Trump yimuriwe mu buryo bw'ibanga akoreshejwe catering truck. Intambwe ya gatandatu, Trump yashizwe mu ndege ya C-32A. Intambwe ya karindwi, indege yahise ikomeza urugendo. Ibi byose byakozwe kugira ngo amakuru ajyanye n'aho perezida ari agume mu ibanga. Ubundi mu kurinda perezida, amakuru ni kimwe mu bintu bikomeye cyane. Iyo abantu bayamenye aho perezida ari, igihe hagurukira, indege arimo, inzira anyuramo, n'aho agiye kugwa, umuntu ufite umugambi mubi ashobora gukoresha ayo makuru nk'uko mbabwiye. Ni nayo mpamvu secret services ikoresha uburyo bwo guhindura gahunda ndetse no kugumana ibanga. Kuri iyi nshuro icyabaye gitandukanye nuko deception operation yari nini cyane ku buryo n'abantu bamwe bari mu rugendo rwa perezida batari bazi gahunda nyayo. Ikindi kibazo gikomeye cyane ni abanyamakuru. Mu ngendo za perezida hari itsinda ry'abanyamakuru rikurikira perezida kugira ngo ribashe gutangaza amakuru ku baturage. Ariko kuri iyi nshuro raporo zigaragaza ko bamwe mu banyamakuru batari bazi ko Trump yari yahinduye indege. Nawe byibaze. Ibi byatumye habaho impaka ku kibazo cy'uko umutekano wa perezida ushobora kugongana n'uburenganzira bw'abanyamakuru bwo kumenya aho perezida ari. Washington Post yavuze ko hari itandukaniro rikomeye cyane hagati y'amakuru yatangajwe ku mugaragaro ndetse n'ibyabaye by'ukuri. Kugeza ubu ntabwo dufite ibimenyetso by'uko indege Trump yari arimo yatewe koko. Nta gitero cyemejwe cyabaye kuri iyo ndege, usibye ibivugwa gusa ko byakekwaga. Ahubwo operasiyo yari uburyo bwo gukumira igitero mbere y'uko kiba. Iyi ni filozofi ikoreshwa cyane mu kurinda abayobozi bakomeye. Ntutegereze ko igitero kiba. Iyo amakuru y'iperereza agaragaza ko hari threat ishobora kuba nyayo, ufata ingamba mbere y'uko icyo gikorwa gikorwa. Ni nayo mpamvu secret services ishobora guhindura gahunda yose y'urugendo mu gihe gito nko guhumbya. Donald Trump nk'umukuru w'igihugu afite urwego rwo hejuru rw'uburinzi. Secret services ikorana n'izindi nzego z'umutekano, harimo inzego za gisirikare ndetse n'abashinzwe umutekano mu bihugu perezida aba yasuye. Iyo Trump ari mu kindi gihugu, ntabwo secret services iba ikorera yonyine, ikorana n'izindi nzego z'umutekano z'igihugu yakoreyemo uruzinduko. Ni nayo mpamvu muri Turkiya habaye ubufatanye hagati y'inzego za Amerika n'iza Turkiya. Catering truck ni ikintu abantu benshi batekerezagaho nk'igikoresho cy'umutekano, ntibabyibazaga. Ariko mu kibuga cy'indege hari imodoka nyinshi zikora ibikorwa bitandukanye nk'akazi kabo ka buri munsi. Ikamyo itwara ibiribwa ntabwo ihita ikurura abantu nk'imodoka yihariye ya perezida. Iyo ukoresheje imodoka nk'iyi mu kwimura umuntu mu ibanga, bishobora kugabanya amahirwe yo gutuma abantu bahita bamenya ko hari operasiyo idasanzwe iri kuba. Ni nayo mpamvu iyi nkuru yatumye abantu benshi batungurwa. Air Force One yakomeje urugendo nk'aho gahunda uko yari imeze nk'ibisanzwe. Kuri uwo mwanya abantu bashoboraga kubona indege ya perezida bagatekereza ko Trump ayirimo, ariko Trump yaramaze kwimurirwa muri C-32A.
Ibi nibyo byatumye Air Force One iba decoy. Ni ukuvuga ko yabaye igikoresho cyo kuyobya uwashoboraga gukurikirana perezida wa repubulika. Oya, igitekerezo cyo guhindura indege kugira ngo perezida atamenyekana aho ari ntabwo ari igishya rwose, mutaza kugira ngo ni ibintu bishya. Washington Post yagaragaje ko hari n'undi mwanya mu mateka aho Bill Clinton yakoze uburyo bwo guhindura indege mu gihe yari mu rugendo rwa Pakistan mu mwaka wa 2000. Ariko itandukaniro ni uko icyo gihe abanyamakuru bari barabimenyerejwe uburyo bwihariye. Ibi bituma operasiyo Trump igaragara nk'ikintu gikomeye cyane kubera urwego rw'ibanga rwakoreshejwe cyane. Hari ikindi kintu cyongeye kuvugwa muri iyi nkuru. Trump yari amaze gukoresha indege nshya yatanzwe na Qatar mu rugendo rwe nyuma yo kuva muri Turkiya, ariho operasiyo yakoreshejwe indi ndege, ndetse Air Force One isanzwe iba mu biganiro byinshi. Ibi byatumye abantu bibaza ku bijyanye n'umutekano w'indege, uburyo indege zitandukanye zikoreshwa ndetse n'impamvu indege runaka yahiswemo. Ariko ntabwo twakagombye guhita tuvuga ko indege runaka itari ifite umutekano koko, kuko ibyo bisaba ibimenyetso bya tekiniki bibitangaza. Iyi operasiyo itwigisha ikintu gikomeye cyane. Iyo uri umuntu ukomeye kandi ufite abanzi benshi, umutekano ntabwo ushingira gusa ku bantu bafite imbunda bagukikije gusa. Umutekano ushingira no ku makuru, aho uri, igihe uhagera, ndetse n'igihe indege ikoreshwa, n'igihe imodoka ukoreshwa yamenyekanye. Abantu bazi gahunda yawe nabyo bishobora gutuma umutekano uba muke, ndetse n'ibintu bisa nk'ibisanzwe nka catering truck bishobora kuba igice cya gahunda y'umutekano. Iyi ni Kayura Info. Bana nanjye kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi.